Ayike njengamanje ngisho ngakuthiwa khona into yakade ngiphethe kabi mhlawumbe beyingicasukile njalo angikwazi ukungasimali mase kunje ngiyayiqala lento enhle kangaka eduze kwami naze nangenza umuntu wey'ngane zakithi wathi omunye utshatha umsakazo wesinye isiteshi wathi cha mase nifikile niyalinyakazisa ukholo cha uqinisile ukholo lihambe lixegele isimilo mase zifike le ntokazi mbukele wa-Speed Africa TV uyabazi abakudinga uku-introducewa kodwa ke sesenza nje phela sobanikeza ithuba lokuthi babingelele ku-Speed Africa TV umphathi nomholi oma-Yellow Bone. Siyanibingelela kakhulu babukeli be-White Media nonke emakhaya sithi ama-Yellow Bone lawo osuka samba iqembu elinamagama amabili lodwa okusho ukuthi vele inkunzi yeqembu lela. Usalapho konje uyakuthi mase ufikile uthini ngithi ba wangena simunye umuntu intokazi ayimali mathanda ongazi nami ibheke emva nami ibheke phambili kusho mina amabele amakhulu angangokhamba ufuna ngibe namabele amancane kanti ngicela simdlwane yini uphimbo likasishwapha likhalisa omapakisha ngithi lezo zingeseyicosha phansi. Mbukele wa-Africa TV uzwele mhlawumbe siswami angikubuze lo mbuzo siyazi ukuthi igoduka yenziwe okokuqala nomnyaka sizokwenza umnyaka yonke kodwa mhlawumbe ungathini mhlawumbe umyalezo nje esizovele sithi ubhekisa kumjosti i-event yokuqala kodwa isimanga abantu abala ngaphandle and obuhlungu akusho ukuthi le event ayichasiwe ubekwenze ephatheni lake mhlawumbe nje ungathini kuloko. Into engingayisho nje kakhulu bafethu kumjosti kuyini sesigoduka ngithi nje bafethu nani baxhasi muxhaseni umjosti nani niyayibona into ela ngaphandle ngiyaqala ukubona umcimbi wokuqala mina kumuntu ugcwala kangaka aphinde ahlanganise imculo eyahlukene kuyisibusiso kuthina sonke lapho sabacula ukuthi sikwazi ukushare nabantu bo-DJ sishare namakwaito sishare negospel sishare ney'cathamiya ngithi siwumasikandi kuhle kakhulu kungabukhona futhi okuzophazamisa umcimbi nje ube muhle kangaka ngiyabonga kakhulu. Angikubuze lo mbuzo sisi cause sesabe kaningi siyi-White Media kumcimbi la ima-Yellow Bone yaphefoma khona yini enza ama-Yellow Bone njalo siyazi umasikandi kumbalabala njalo kodwa ama-Yellow Bone mengene stage akekho umuntu ongqophifona akekho umuntu osonga izandla wonke umuntu uyasangana wenzala. Nami into esengike ngize ngiyiqaphele kakhulu bathi abantu bayachokheka mase singene stage okuqala bayiqala ebunonweni bayiqala ekucwebezeni kwamathanga labantu ukuthi akaphashi yini kanti bona benza ngani siyajima-ke abantu kwethu siphinde singayikhahlamezi ngotshwala siphinde singayikhahlamezi ngamadoda uma kube siyikhahlameza ngamadoda ngabe sekuphelile ngathi ngithi-ke nani yini sesigoduka ake niyiphatheni kahle bafethu niye emakhaya nidrayive ngokuphepha ningaphuzi ningashayeli niphuzile bafethu ningasidlwenguli sabantu besifazane ningasibulali yeyeni waze kwahlungu ukufa shingane zethu madoda sisheleni sonqoma uma ukuthi uyaqomeka sanukuba yisho imali hawu akusekuningi kuzokusho ukhulumile umyalezo sisi siyazi ukuthi left and right uvula iredo kubulawa ingane kuphi umuntu wesifazane i-TV washaya isikhonkazeni sami because bengisazokubuza mhlawumbe umyalezo bongawusho mayelana nokuhlwengula nokuhlukunyezwa umuntu wesifazane kodwa ngoba usuvele wakhuluma siyabonga kakhulu mhlawumbe sisesokudedela njengamanje ama-Yellow Bone mhlawumbe kukhona umsebenzi njalo azowukhipha noma khona vela ophushayo kunjalo impela nje sikhiphile i-single track kaThununu okuyi-album ezophuma njengoba azoba yiphasika nje siyiphelele yonke ilindeleni bafethu inengoma eshisa kakhulu angishayi-ke eceleni angibambisile futhi nokuphimba hayi ngiyigagu ngayibona ngiyimele umathanda nje ngiyimele kambi kodwa wona ngilona ibhimbi ngiphiwe nginesiphiwe lethi kumina egazini bafowethu ngeke izisuso umuntu uyosusa ukufa kuphela sesiphetha umbala oyelo ama-Yellow Bone uyelo oma-Yellow Bone kodwa ngoba abantu bayayithanda bafowethu into enhle sebawezwe lonke ngoba vele umhlaba wonke nawo kubona ey'tedium noma kuthiwa ipolitiki uyela usali akusho ukuthi umbala wesizwe bafowethu lo gqokani nikhululeke bafowethu kushobela iprincess yeni komaskandi. Siyabonga kakhulu sisami ku-Speed Africa TV masifisa ukwenza i-interview nawo kazi wasiphoqa ngelilodwa ilanga uyasinikeza lethuba siyabonga kakhulu isihlonipho sisazi. Siyabonga kakhulu bhuti wami siyabonga.